بزانین کانه اسلامتی روزه که چند عزیز بویا، کانه اسلامتی روزه که چند سربلند بویا، چند قدر و قیمت که بویا علی اسلامتی هنی. اول جال رساله خالد بن الولید بو کسرای. خالد بن الولید رساله فريكر بو کسرای ملك فرسه. اف رساله هنی ابو خالد بن الولید قلت السلام على من اتبع الهدى، سلام انجي سلامتي السروي كسي بتن يلدف هداية تتوريكا درست تتن. از حمد خود تعالى كم يكو ملكي هوا شاور قرتي هين رزيل و شرمزار كري و ريزت هوا جيك بكري و جماعت هوا جيك بكري والهوا كري هين جزية و زي رسالة بدنا بصرمانة و هين تسر شور و ترازيل. صحكة جرأة قائدة بصرمانة بكيا أبا خالد بن الوليد. خالد بن الوليد بلئة أو أبرو كي قالك بصرمانة هر شبه زانين السرنين أو قائد يكونين الشرعي تيدا هبت أبها تيدا موجود بيت إلا أفشرها نسر كفتن تيدا يا بصرمانة بيها. شني بصرمانة كي مسكين درابطن شيتن تصوير ماسونية كي مروفة كي بدين سرسنجي خودتن فخر دي بيبتن وأف قائدة دين مزن هاي هر نوبيوانا جي نزانتن. طبعا وقت كسراي الرسالة خالد بن الوليد ديتي خالد بن الوليد أفشندها قوته بشتينجي قوته حرقاوك رسالة من أبقى هشتتا اكسر تو دي قبيل كي و دي زيرستر بو بسرمان فريكي اگر اگر تو في چندها نكي قوته والله الذي لا إله غيره از بوی که ما یه چه الهت مستحق عبادتی نبش بلیوی لآتینک بجنود يحبون الموت كما تحبون الحياة. از بخودی کم از دهنده جندی ابو تاین مبسرت دا این مخار اف جندی و لشکر تنه حش مرنت کن کاچه و هین حش جیانت کن کاچه و هین محاولت کن نمرن محاولت کن هر ساخ بن هر سر جیان بن بخو خوشی بن اوه تنه وصا حش مرنت کن از دیوانه برف ها بینم. وقتی اف رساله هدیتی لرزین و تازین ایسر لشیوی ده هات اخار اش برهندشی ایسر نامه اکفر کر بو ملک الصینه دا خاز هاری کاری جدیر. ملک الصینه وصا جواباوی دا و گوتی هندی که ازم والله من قوتا هندی مروفانینه اف مروف تنه اکر بکنه دل خودچی اکیش جهوی را کن دشین را کن من قوتا وان کسی تنه صح که حیبت و مزناهی بسرمانه دل کافر دا چه واشه ترسیان چه هزرهی بود کر چند قیمت کامازن دایه چند قیمت کامازن دایه بو چیم سر بلن نبین دین خوب بو چیم شرمش دین خوب بکنی